Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang tali na si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pinapalabas, pinatgan ni Rosana tikid daw ni Krisya, kalpasan ang nagkinaawatan dagitoy, akayat na amam-am mo, ti agbali na may kadwa nga asawa ti inana. Sinukon ni Rosana ni Gino, ket nang rabiida iti balayda. Ita papagayam, at iti tuloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Bileg ni Ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kunak kita marabian ka manen, Krisya. Sorry, auntie. Naibayagak basit. Nagsarak kami ngamin kanilindon, kat nagtagay kami lang iti manubotelya serbesa. Mala, mabit lang ta itimplaan ka iti kapim tapno mausawan ka. Sige man, auntie. Nagdungo kayo kanyak. Aywan kayam, nakaturugan da, mama? Anya nakaturog, awanda. Anya? Rimwarda pa ila iti sardam, si marunudakin ka. Kasta? Amangan no naturog damatan ijay, auntie. Rabiin, kat sigurado asandan na sumangpet. Kan agpapasdan iti dayjay a jigulo. Krisya, Sige, auntie. Mapana ko na iti kwartok. Amangan no niya pa iti madi amay sawang ko. Ay, batrip pa talaga. kunak man numayat tiriknam anakisango kadakwada. Saan, auntie? Malukluk sawak. Jaske, sana ka makaturog. Gapo nga ta iti panagkapik itay simbang petak. Uno, ti saan nga isisina iti panunot ko day jay at Gino. Saan ko may lawlawag tiriknak? Nagamot ti rupa na. Saan amay libak ti kinataan na? Ngay so ti amok anak kagustuhan. Wano nakakayawan ni mama ken ko na. No papanawag, uno agsinada ka ni mama. Anya nga tati mapasamak ka ni mama. Patpatgag ni mama. Saan ko matakayat nga dadakas ang mapasamak kan ko na? Sigurado nga agsakit tinagam na. Basta,
awan makalapad iti planok. Uray anyat mapaspasamak. Masapul nga agsina ta. Ano da ito'y? Saan ko amay lawlawag tirik na kani Gino? Nakasapsapa pa ilang dir. Agpatpatukar ka ni ti player. Nakariing kaya man ti prinsipe iti biyag ko. Isumat lang awan ka ni ti abay ko. Ada ka magkaya man dito eh. Juan, itimplahan kan iti gatas mo. Saanin? Syakon, para ray talang. Saan ko akayat? Timang tagabukin ka. I'm so lucky, Gino, darling. Tainayat na nga uray na taangan akon. Manen? Day tamanin ti bagam? Kasi tinakunak. Numero lang ti edad. Ngam tilangan. Ubing ka pa eh. No nasapsapat ako anagamam mo. Amangan mo. Naganak ka pa yung ita. Anyan? Apay, kayat mo amadaan ta ko maiti anak. Oh, siyempre. Sorry, darling. Saan na mapasamak tayo na? Amok. Hanggang sana bale. Adamot ni Krisha. Ibilang ko kaspudpudno nga anak ko. Okay. Kat ibagakmat kan ka. Agnanayon to ti panagayat ko kan ka. Tumpal tanam. Oh, anya? Kumakat, kasta kamat kanyak. Di nakto ko maisuksukat kan talikodan. Ha? Natural. Abay kiti natalikodan ka. Nangro na ka. Agkasastanton. Tano mapasamak dayta. Isumat tantimit sa tiinak ipupusay. Sasawa mo, my dear. Sa anak to ang mapukaw ken ka. Promise. Pudnuti ko na. Apay kit din at isawin ti sabali ti panunotek. Wano pa kaburiburak. Samot nga isuda ti pakidinaan, wano. Ikasar ko. No di kat sika. Isumat. Promise, Rosana, my dear. Puno akasla di nakapapati. Ngem, ayatan ka. Nga, uray mayo kan Disyembre ti kayarigan ti edad ta. Agyamanag. Katikarit. Sikakat si kantulaangan tinak ayatan. Orasyag, Rosana. Sikat umuna kan mauding ayat ko. Nakasaysayat ka kan nakadungdungo ka kanya. Awanan sa pulit pa nga uray pudno ang nagdakkel tinagbautan ti tawan ta. Gaputa ay ayatan ka, Gino. Darling, I love you so much. I love you too. Oh. Nagirot kit, hindi pa nangarakop mo kanyak, dear. Kasta ti kairot ti panagayat ko kan ka, Gino. Tungpal biyag a panagayat. Agyaman ak itiray tangayan. Kitsan kang agdanang. Subaraknot day tangayat iti awan kasping nga. Ikarik, sikakat sikang tulaang matiinak ayatan. I'm so happy, darling.
Kasladya kon kayat nga agpatingkat ito'y akan ito. Oh, really? Oh, Rosana, darling. Girl, I need you. I need your Ne, apay nga agbubusok ka, Krisha. Madin sa tiring mo. Masuro na ka Jack maawatan, auntie. Sa anak namin na nakaturog. Apay, Mabwisitak nga rod, auntie. anyat pa kabisita. Tadya, bakit Rosana, ah? Anya? Kaapay manan aberbir nga asam ti inam, Krisha. Basta masurunak. Kunak man no nagkinaawatan kayo. Agkinaawatan? Aging ka iti dida agsina iti dayjay alalaki nga ambisyoso manang gundaway. Kay kayat mat ni mama, uray amo na aluklukwan damat laang, kwarta ang dalaang. Krisha, Wan, auntie, ikarik, pagsinaag ida. No maaramid ko ti planok. Imposible adisinan ni mama dayjay at Gino kunakmanan. Tauray anyat ibagbagada. Saan ko apat yan anapudno ti panagayat na kan ni mama? ngam kitaam Tadi na kantukat kagura ni mamam. Kas itinakunak, auntie. Saan ang makagura ni mama? Ngamkit di, agyaman tupay kanyak. Saan ka dingawan klase ita, darling? Awan. Apay ka di. Ada pa aramid mo kanya? Uno kayat mo pagpasyaran ta? Awan, ngam, ada sorpresa kan ka, darling. Anya day ta? Ada pa pananta. Kat amo ka mo gusto na ito'y. Oh. Anya ka di day ta? Secret. Ala, agpalas kan. Katrumorta. O sige. Ang anya ka di day jay? Kunak mo't secret. Anya? Talaga asika, ha? Kas itinakunak. Surprise! Nakita yo, auntie? Saanan na si mangpat ni mama naturugan iti dan na dayjay a Gino? Nalabit. Saanan a pinalubusan ni Ginong agawit kan agmaneho ni mamam tarabiin. Di ko na yukit di, agmauyungan ni mama. Agasam da ita. Bakbakatan ngam indanon na tibagina iti dayjay ama ng gundaway. Ay, bakbakatan la sumarampiang. Krisha, anya dayta apa nagsasaumon ken mamam? Sorry, auntie. Ngam saan ko malapdan ti bagik nga agsaw iti madi. Masurunak ka talaga. Malaaldawan. Nag-aawis ka manan nga uminom, Krisha. Agbalbalin ka na bartikera. So what? Anyat parikot mo aya. Kwartak matigas gastusan talin doon. Ibagam laang no kaya't nakakaduan. Wano mga yabak iti sabali kadag iti barkada ta. Saanin? Siyaklatan. Addan sa manan parikot mo. Ta nag-aawis ka manan nga agtagay. Awan, kaya't ko lang ti agaliwaksay. Santa ka din ang mga yabiti kadwata?
Saanan? Sa balin tumanan ti bagbagada. Okay. Agorday kakit din. Makatagtagay akon. Kaya't ko ti agbartak. Paglakwan mo titilugan dito, darling. Apay, sukatam ka ditilugan mo? Napintas pa'y matejay. Saan ko asukatan? Ngumkit di, lugan mo tigatangan ta. Oh, Anya? Yes, darling. Sikat ti pumili iti kayat mo a modelo. Kan maris na. Ang Anyangam, awanan ti adupay a reklamo. Rosana, saan ko kayat ngay bagam agun-gun dawayak ti kinasayat mo? Kan sigurado nga adan nga adama sa ti anak mo. Daytoy ti pakaragsakat, darling. Saan ka nga agkat-kat? No di mo kayat nga agsakit tinakam kukan ka. Girl, I need you. I need your love. Nakaadong saan, Krisha? Kasladanom ti panagininom mo iti serbesa. Alan, agorder ka pa hikit di. Ngam nabartag ka. Anya na bartak. Nagadulakit din na ya. Apay nga agbarbartag ka manan ako nak. Itay pa'y adamdamagag. Ngam, saan mo nga ibaga? Saanan anaskan? Di mo kunaan aparikot mo latta ti agbalin asikan dad mo. Wanya, talaga ka di agwapo. Iso nagmauyungan ni mama. Wan! Anya ita? Nainlab ka, Mark? Sumardan ka man? Di nakbad tripan. Anya na inlabalablabidam. Anya nga ron. Apay nga ibarbar ka. Agorder ka pa hikit di. Nagadoa sasawam. Awan matsirsirbi na. Sakbay nga itulod na kidya opisina. Mangantapay, darling. Okay. Ket ulitag ti agyaman itin regalong kanya. Material lang abanag dayjay. Awan kapat gan kanyak. No di tinapod no apanagayat mo. Promise, dear. Subarak na itaayat mo iti awan umasping ayat. Saan kanto nga ipayan iti pagsakitan tinakam mo? Nagmayaten adengkan, darling. Kasla maitayo kak iti kaulpan. Adayta. Adatan iti batog tigityo. Isoya. Agyaman ka. Naimbaglangan. Tamok ti agmaniho. Sorry, Lindon. Napirwisyo ka manan. Awan anyaman na. Basta sika. Mabwisitak lang amin na talaga. Iso nagbartakak. Ala. Mabit lang. Taurayan ta nga umay ilukat niyan timtigay. Ay, pasensya kayo nanti. Nalabsan naman ang tinaginom. Agyaman na kabarog. Naimbag tataka nang itulod kan kuana. Naimbag ko na yo, tamok ti agmaniho. Anya lakit din dayto nga ubing aya. Anya manan tinagbarbarte kan na.
Amoy mat siguro ti parikot na, auntie. Ni kadimanin mamana. Wan, auntie. Mabiit laang. Tamangalaak iti panglabar ko kenkwana tapno makaginawa. Anyat al-alingagam, darling. Tikanta. Madlaw ko. Tunggal lumay ta dito eh. Mayra na nga isot patpatokarin da ita nga FM station. Manipod iti stereo da ito restaurant kayo yang ta. Natural. So kita dito ay kan amamudak. Iso anadagon, isot patpatokarin da. Saan nga FM station da ita nga magiti. Manipod flash drive anak kay savan ti music. Ha? Talaga lang ha? Pwede ka mat makapangan. Anya saan? Si kakit di Nagbasitikin na no. Kasla si busog ako no makikita ka. Anya? Apay, makanak kaya pa kabusugam? Kaya't ko asawan, nakaragragsakak. Panagrignak kat kompleto man ang tibiyag ko. Tasimang bay kay tibiyag ko. Oo, nayan na ita, Rosana darling. Pudnumat. Aklonag. Asipod si Minanday di asawag. No pa'y adon dito mo na naglabas. Sana kon anak kayan. Kaslapay kit din awan kas eskanan tibiyag kanyak. Rosana, Numayaw awan ko lang tila dingit ko. Impa may sakti panawan ko iti negosyo. Aging naamam mo ka. Aging dimtang kay tibiyag ko. Kat naikana kiti baro anam nama kan Rita. Ngam idita mo. Agdua-dua ta amuk adi kan tupulos agayat. Iti atan edad na akas kanya. una yan. Alawan ka ni. Mamatiakin kan. Pudno dagiti ipagpakahatan. Sikati nagbalin nga inspirasyon kan ragsak ko. Iso atari kayak manan iti agbiak iti napaot. O wala. Promise. Kas iti na ibagakin kan. Subadak da itang ayat nga impaay mo kanya. Ikarik. Si kakat si kantulang tinak ayaten tong palbiyag. Nga uray adu ti pangublag kanyak. Anagayatak lang arudan. Iti pa'y kasken ka anatangan. Pasensya kayo, nanti. Pudno ang naturugak iti kwarto ni Krisha. Tabali binantayak. Iti supa tinagiddaak. Kun awan dakas nga naramid ko kinkwana. Lindon Barok. Saan ko nga ilibak? Gusto akin kuana. Ngam saan ko akayat agundawayan. Saan ko akayat akaguran aktumat lang iti agnanayon. Nugun udak nga awan pa malubos na. Saan abulos tinakam na, auntie? Nagrayo ka kadin kenkwana. Wan, auntie. Amo na. Ngam ko na akas may salang akabsat ti pangibilbilangan na kanya. Kasta kadi. Alakad, dayawang kalauna iti dayta Barok. No sabali la siguro, nabayagan anay lawan ni Krisha wenno nagaramidan dan iti dakas.
Nani, nasumok na matan ti aginom. Timanaw, adi nagpakada kanyak ni Lindon, auntie. Wen, kat dayawag ti prinsipyo na. Auntie, No sabali lang ata, naisagmak kakuman. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napaulwan. Bilag ni Aya. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. Manipod iti pluma kan direksyon, Luvimin Aquino Senior. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Can take your place deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. Ti kadakkelan a Philippine Wild Animal at tamaraw, a kapada na itinwang ket masarakan laeng iti isla ti Mindoro. Amuyo kadi ati Limasawa Island ket iso iti lugar a naglandingan ni Ferdinand Magellan idi nadiskubre na ti Pilipinas ken iso ito muna a lugar a nakaaramidan ti Misa. Ti Filipino bowler nga ni Rafael Paeng de Pomoceno ket iso ti kaunaan nga bowler ang nga elevated na iraman ti International Hall of Fame ti St. Louis, Missouri, ti Amerika. Pinadayawan med ti Kongreso ti Pagilian ket ginagananda nga greatest Filipino athlete of all time. Halo-halo, literally nga aglalaok, mix-mix, na paglalaok ka sweet and fruit and beans, nalaok ka ni ti pinipig, asukar ken gatas, make ka ni tinagadgad nga ice, ken ice cream ka toppings na. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore? Dayta ket gapo iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idi-inban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg a maiparid agtupra ken umisbo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya a lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 a pagbasit a nailif para laeng no iti rason. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura. Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! Ako ay karang baso lang. Pakawanin na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Sugat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib iti napudno nga Ayat. No masugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa bali paya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas.
Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, agpada anak laat da Rosano ken Laura iti di na igagara apa nagkita da. Nakapanunot adagos ni Laura iti rason kat limiklik kini Rosano. Iti panagmaymaysaan ni Rosano, pinampanunot na tinakita na adakkel ang nagbaliwan ni Laura asigod akaayan ayat na. Nakunana iti panunot na abaknangan da itoy, gapu iti nakita na a modelo ti kotsena. Gapu matlang iti dayta, inkadeng ni Rosano ti manangdan iti tao amang paliiw kin ni Laura. Katita gagayem at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Suga ti puso. Nabayagan na jak na panitiday dya lugar. Manipo di dini maurintin kasar ko. Adalang pan nakakita ka ni Tata Alipio, idi kinoyo ko ni Bernadette iti balay damihan. Awanan ka iti bain, Rosano. Asino ti ranrantaam iti dadya pabrika? Morin, anya ti bagbagam? Saan ka makapagulbod kanyak? Nakita ni Miles si kotsem iti ruwar ti pastek ti pabrika. Kaano na ita? Dahil di pa nagkuyog mi kini daddy tinauding ilalabas ko ijay. Sa anak pa'y matarim mo rita. Saan ako nalukuan, Rosano? Asino ti ranrantaam ijay? Awan ka po na tapno mapanag ijay. Sa anak ka nasingad iti akin kuko iti pabrika. Mapanagnakaklang ti atap ko. Kuy daw ka kanyak. Ijay ton balat ti pagsaritaan tamay papaniti day tabanag. Saan alit yung opisina? Mabitlan, tasong batak ni daddy. Urayan kay Jebalay, Rosano. Rabinto na makasangputa kay Jebalay. Hello, daddy? Pasensya kayon, tadyak na sungbatan adagos ti awag yo. Kumusta tinang ibaunakan ka dita Manila, Norman? Nasayat mo kasta. Inton makasangpet kagayam, ada pagsaritaan ta. Si kantulangan ti mapanidya Amerika. Uray ta saan kamat nga agbayag. Adala ang napatig nga si Kaswam. Oh, anya day chay? Malaksid nga agawat da iti adupay a shares. Adapay aglakla ko iti shares da. Okay, grab the opportunity. Okay. Sige, bye. May ayon kanyak tigasat. Umas asidag. One. Amok adi maliklikan nga kita kaminto kadagiti nang iroruman kanyak. Nagapugayam ni Maureen dito, Rosano. Sayang, tasan kami ang nagdanon. Makapunto tapimanaw dati. Tabay? Anya ti problema? Indanon karo ti may sa barkada na. Anakita na tilugan ko iti sango ti pabrika. Ket nagatap nga darin ang takidya. Anya? Babae? O dati, nagimon. Ngam
Awan am-amok iti pabrika? Uray do'y dyan normal nga kinkuka iti pabrika. Jak to pa'y nakasangsango. Ay, pasensya mo danak ko, Rosano. Gagangay lang kinkuan na ti agibon. Mawatak mat kat dayta. Kasaritak tulayan nga ni Jibalay. Ngam, ado ti pakakumikumak diti opisina. Rabinton na makasangpetak. Sige. Na itong tungak ngamin kinatur ni De La Cruz. Ngamsad ka matanagan. Naggapo ak iji nagtulagan ta idi kalban. Ni Mang Berting da jay mawag. Amang ano sa bali ti pampanunod ha, Brian. On the way ka no, namang sukon kanyak. Siyak lang man ti mangitulnogin ka, Jabalayo. Makapasyar tapay ka ma. Tsak masango. Karugrugi pa lang ti klase. Ngam nagadon ti assignments ko. Awan ka ti assignment mo? Adumat. Noodan to jak mawatan. Awagan kan to. Tagpatulong akin ka. Barang nalpas kon to ninton umawag ka, Brian. Agtiksak tong umunakin ka. Sakbay nga awagan ka, Bernadette. Kababain matkin ka. Mabain ka no, man. Una, si Kati nakasursurwak. Ti panagbain. May sapay daya ang Miles. Makapong tutak lang arudan, dinagdagan na pailaan. Anya day jay, Maureen. Talaga ka na ti kotse ni Rosano tinakita na iti sango ti pabrika. Anya? Ngam nagtalikodan ni Rosano day ta. At anya kumati aramidan na ijay? Ha? Amangahan no da napintas a babae aran-rantaan na ijay. Sa kaubingan na ba nga ta? Ano mo ka kwarta lang ti kamatanda ki ni Rosano? Nupudno day ta. Agalwad ni Rosano. Siyak tonte makaamo ang makisarita ken kuana. Da kami nga gasawa nga griniso titi da ito, Mami Leonarda. Jackie palubo sa lukwenak ti anak yo. At damanan ka po nang agbartag ka. No agloko ni Rosano, apay nga jepe pabrika. Iti makaran dagiti daduma at trabahador. Ijay pa iti pagbirukan na, iti pagmayungan na. Imayag dito'y balay, taamok arabiin to no sumangpot ni Rosano. Isarding mo kumanday ta panagin inom mo. Mangrabi ita yon. Sana pa yung mabisindan. Mas daawak. Kano pa'y nga awan amom nga aramiden no saan nga agbartek. Naimbagtasan ka nga agsakit. Awang gayam, nagsalita kami kin ni Rosano. Kat amang ano ni Berting tinagmaniho itilugan na anagidam. Maurin, saan mo kumana padaklan da ito'y abanag? Balasakan di anak yo. San ka di amabain ka dagito'y nga raramidam iya? Siyak ti pagpabainan nyo, Dad. Nodyak makapagtapal, panawan kayo. Denggan na kumamat uray maminsan lang. Mabali na sana kapag tamdan nga, Ma'am. Ngam amo kakitaan, ti pagimbagan, ti pamilyam. Ngam na imimbag na ulimak kayon. Tano saan nakapagtapal, panawan kayo langan. Saan ka, Arumwar? Umay kagit din, tamang grabi tayon. Taitulod ka doon. Kunak lang aruda na sana ka mapisin. Panawadak dito'y. At dadalang agsakit ti ulo. Nanon ka dito'y kwartong Brian. Saan mo ka nung ay taltalag ti panagtuktok ti katulong? Ne, nagatun a papel a nakawara?
Jak nga rod masurutan dagiti inted ng assignment. Nagado, ariro. Dandani, nakagudwa kon ti may sa apad ti papel. Mang Rabi itayo pailaan. Nagrigat at talaga dagitoy, mami. Agpatulong ako makini Bernadette. Ado ka no mo ti assignment na. Kababay na singa. Kabain mo, ti kaayan-ayat mo? Amok na apay. Ana pa isam kayo, mami. Gaputa amo konti agbain. Dahito ti pamanagnak ang nagbaliw kan, Brian. Kat maragsakan aklaunay. Wala, Mang Rabi itayon, tatulungan kanto. Kastaunay apungtot ni Maureen itay Simang Petrosano. Gapo nga ta di na kamauray. Mimanaw. Kinasaritak ni Brian, mama. Ang mga nuso kano tinakita ni Miles Abarcada ni Bernadette iti sango ti pabrika. May sabot na jay. Hanya kano ti aramidan na jay. Nagsabat na kano ti Miles agayim na. Ket nera na nga ijay tinagsaritaan da. Saan nga taapod no? Ti atap ni Maureen may panggapken ka. Awan panawan ko iti dayta banag, mama. Nagalutinaskan nga si Kaswe kay opisina. No saan ka pa'y anang Rabi? Agpaydasar ka iti katulong. Nanganak kitayin. Agigos ang laing. Kalpasan na. Awagak ni Maureen taamwek no sa dino tinapanan na. Dayta, nalpas ko matlang amin ang assignments ko. Nagrigat. Kasla napaspas di utak ko. Ay, makain na naak matlangan. Mabit na. Di matimawag ni Brian. Kanya nga tanong, siya klangan ti mangawag kan ko na. Makaturturong kakuan. Pagting nga gaya man trabi. Nabanugak ng jakmat makaturong. Padasig kami nga awagan manen ni Maureen. Sa anak asinong bata ni Tekard. Dayta. Agriringan ti cellphone na. Hello, Rosano. Daddy, da kayo ti simbong bat? At dito'y ni Maureen. Papit lang. Maureen, di asawam. Hello. Di tagayam tayan mo. Nabartek kan, umay kasukunan. Saanen? Mabitlaan. Adda ka ka di ta hotel? Adda ka duam a babae? Adda ak diti balay. Umay kasukunan. Jakon inure sa mong bat. Iyon kon to na adda akon iti balay dakin dadi. Saan ton ang makapagkadkad? Dayawan kayo launay, mami. Nairamraman kayo na puyatan. Iti pa lang tulong yung kanya kadagiti assignment ko. Nasa pa kayo pailangan nagreing. Ado tinapatag nga si Kasuk ija opisina. Aglalo tadi pa isimangpat ni Norman. Agyaman ako na kada kayo, mami. Awan ang yaman na dayta, Brian. Ne, nagsapan nga awag ni Norman. Hello? Sige. Sikan ti mga sikaso iti plane ticket mo ama pa ni Amerika.
Agi amanakan ka, Norman. Bye. Ah, Mami? Mapan ni Uncle Norman ay di Amerika? Sayang, saan ta makasuro? Makla at lakid din ni Bernadette. Saan mat nga ta na makapagkadkad na makita na kon? Mapangayam iji Amerika ni Uncle Norman. Sayang. Karugrugi pa ilang ti klase mi. Ah, nailukatan ti ruangan. Brian? Amo ka mas daaw ka. Anda ka magayam, Brian. Ada ko makidawag kada kayo, sir. Mabalin ka di asyak ti mangitulnog kini Bernadette. Sige. Agkuyog kayo na sumurak iti universidad. Tanangin ko malang ti panagmanehom. Sige. Wan, sir. Ada pa malubos ni Dadim. Oh my God. Amangan no makita natin ni Mami. Saan ka na siningapay di Rabi? Kababayin kin ka. Sa tinulungan nak ni Mami. Nasayata no kasta. Nagseryoson tilangam? Kung amin, pampanunutak. Amang ano nakita natin ni Mami tay. Mas daw lakit din no apay nagkuyog tangay may diti pagadalan. Nung nga taipod mo talangan kini Mami, nga agayan ayatan. Nakasagana ka mang sangokin ko na. Mabutangak nga ron. Liklik-likak di pa nagsakit tinakam ko apabainan nak. Maawatan ka. Saan nga ta nga ad-adan tong agungat? No iso nga mismo ti makaduktal itayan ayat ta. Aging ga kadila nga kaayan ayat mo? Ad-ad lang nga rod alimiday tilangam. Saan ka di akayat mo nga agadal tapay? Ha? Doon kaya? Imisam ka matlaang. Pasensya ka na. Nagadungami na pampanunutak. No saan na ka may sinukon ni Rosano di balay, amang ano ijay kuman ti pagturugak. Nabarbarte kakman kuman. Nakapagsarita kayo ka din, anaimbag. Nibirting kanumot tinang maneho iti kotse na idi nakita ti barkadam ti kotse na. Saan tayo napagsaritaan pa dayta? Adadalay nga sakit ti ulok. Makamon ni Rosano. Saan nga iti kanunungak ni Rosano? Adu ti pakakumikuman na. Saan nalaki di amasango day taabanag? Uray ni Daddy kasta unay ti panangidayaw na kini Rosano. Agtalag ka iti asawam Maureen. Amok matkat anapatag ni Bernadette kan kuana. Rumwarak at anapatag papanak. Liklikan ti katugangak ang mapagsaritaan mi ti may panggap kini Bernadette. Wah, nanyakit iti marikliknak. Pagsilosak ti bukod kong anak. Alam, saan nga agbala? Nanayunan man gaya man ti shares ni Mrs. Richmond. Lukas to lang. Ang mga no dumteng to ti panawan. Ang mga no maala na pa ti may sa atugaw ti board of director. Uno, ang mga no maala na pa ti Cebu Bukela Korporasyon.
Saan mo't nga ta mapasamak na ita? Pudno nga dot bisyo kabalayan. Ngamkas may sangama. Kadayon ko abagbagan ni Maureen. Sa bali lang nga niya ba nagtipagsaritaan ta abalayan? Kabailan ni Rosano kasarita ti asawa na. No addaman babalawag kini Maureen. Kasla adayo tirik na kini Bernadette. Ang mga nagbidot kayo lang iti panang ipapa na balayan. Gaputan na ingat mat kini Bernadette. Maawatak met giti ti kinaingat na. Di na kayat amaya si dag kadagiti nakurapay. Malagip ko gayam jagnagan iti Brian. Nabayaga na di nagpasyar ije balay abalayan. Di na masango dagita. Tadan klase. Kung naglakit din no nakita na kami ni Mami ang nagkuyog kin ni Brian. Di katulong matgam ti nakakita kada kami. Ti pampanunutek. Ang mga numaamuan ni Mami nga dan kaayan-ayat mo. Dad, ipudnok nga takin ni Mami nga inaklon ko ni Brian. No, saklain. No, maduktalan amis mo ni Mami. Ang mga noresak kagura na. Daddy. Sa bali man kat iti malakip ko. Kayat ko amam-am mo ti ina ni Brian. Nasingpat ni Madam Laura. Bayam tay bagaktukan ko na, Daddy. Inawis ka nga agpasyar dito'y balay. Ta si ka mismo ti makisarita kini Mami. Simang patsapay kit din. Adamat ti kutsinan. Sika kumalatan atin ang ibagakan ko na. Bernadette. Naimbaga malamyo, tita. Brian, kadumad gayam ni Bernadette. Mami, inawis ko na Bernadette nga agpasyar dito'y balay. Kaya't na kayo ka na amam-am mo ni Mr. Rosano Salva nga amana. Kasta ka di. Kasano da ito? Saan nga ta na maliklikan ni Laura ti panagkita damanan ken ni Rosano? Gagayam, ti uliwan na denggan ti tunggal pasat ti nobela na pauluan. Sugat, ti puso. Nobela ken ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. At dadagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory.
Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kas iti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar, ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar, awan tinawat ti Pilipinas ket ni Aguilar a royalties. My God! Kuha kay Dan. Makasin! Di na pagaramitan ni Tinagas! Bakit na? Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalit ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Pinapalabas, nagpraktis manan ni Miguel Apumaltog, ket napuntaan na ti tumatayab ang nakabatay iti sangati kayo. Napanmet nagpakni ni Don Placido iti rest house na. Tadi na kayat asangwen dagiti reporter amang uray ken kuana iti balayda. May papan iti pan nakairaman tinagan na, iti pan nakapapatay ni Ingo. Iti sanlat ta amauray dagiti reporter ti mayor. Napanday ti pagbaludan ket niburog kinagsaludsudan da. Itagagayem denggan nyo tituloy ti nobela na Pauluan. Naitalimang agura. Anya ti gaya alaw-lawagan, apo reporter. Tapay ang may kayo dito pagbaludan. Anya ti makunami ti mutaktak mi kayong may ani mayor ti podno ang nakapatay kiningo. Sumpatam ti saludsod mi. Ibagam ko matagpaypayso. Kunak ajak kaya tagkomento. Aglalo kat awan ti abogado. Kunak no di mauman dagijay amang ururay kanyak dito'y balay. Idi saan da kalata mauray kat pimanaw dan. Ngam amangan no agsublidan tumatlaan. Ha? Uray agsublida jakmet la kaya tasangwan nida. Saan nga iti agnanayon kat maliklikam dagiti reporter? Iso ano siya ti masurot? Sangwam lataidan no umaydan tupay. Awan kas eskan di kayat da ngilawlawag ko.
Nakabalo din ti pimatay kaninggo. Apay nga minasikat ibagbaga ni Kaig me apod no nakapaltog ka ni Ingo. Amo matan kanig me. Agkakadwata pa ilang kanabatyas alumablaban kanya. Wan agam, nadagsan ti akusasyon kan ka. Si Kati Mayor. Di la mabutang nga namang padakas kan ka. Di mo ko na napadyam dagiti na panimbagbaganeg me ti Radyo Agripina. Saan ko matabas-tapat yan? Gamnoan niya man at talaga tinapasamak. Uray siya kumalaang matipang ibagam iti agpaiso Placido. Ato panggis. Ranya ko mangaro ti bagaken ka. Mamati ak matkit di. Ani burog tinakapatay ka ni Ingo. Matlakayam. Di mundo ko manululitan ti bang palutput kanyak. Tawan tumit lang ti may bagak. Nalawag ha Agripina. Napanan nyo manan ayakin ni abalayan barok. Apay nga itala ti sang pertiyaw. Napanmin tuloy ti umuman mi apagmulaan tayo karagiti bukel. Nanang. Sulat ang tirason ko. Nalawa ka din, tinaumayaw. Nanang. Sige. Inako nagpalas. Pagni, nabasa ti barok yung tilingan. Aguray ka. Ha? Di mo ka didamagan no kasanumat kan ti anak mo? Wen gaya. Kumusta na ang ilo, nanang? Adabasit gurigor na itay bigat. Ngam bimaaw matlaang kalpasan a pinaanong ko iti agas. Kasta ka di. Agyaman ak nanang. Sige. Di takay nga rodan. Inako nagsukat. Madlaw ko. Kasla na lamiis ti panakilangan na iti anak na. Mabalay. Nga epekto pa'y laang ti panakatay ni Amira. Gapo iti panangyanak na kini Anghelaw. Si bibiyag kumapailang dahil di Amira. Nusaan agapo iti kinadakas ni Mayor Placido. Ti karasan. At tantulatal daw mo, Mayor Placido. Kat nadumteng to dahi tangal daw. Sigurado apag babawiyam to ti panakayanak mo. Tagdisuor ti arunak to aguraken ka ti impas ngay day di Amira aputot mo. Hello, Warden. Itamang pa ngay mawag ka. Anya? Imay dagiti reporter dita pagbaludan. Tanya timay day naramid dita. Anya? Kinasarita da ni Burog. Pato panggas. Anya dagiti bagbaga ni Burog. Anya? Pinalutput da no agpaiso dagiti imbaga ni Igmeti Radio? Pato apanggis. Anya nga rutin sungbat ka na kwada ni Burog? Sige. Umayak di Warden. Juan, kasaritak amis mo ni Burog. Sige, Warden. Bye. Papa? Sino di kinasarita ito sa cellphone niyo? Si Kamot Gayam kaslakan layo na si Piputan nak. Tonggal adawagak adda kay tilikunak. Ni Warden. Ay, timbaga na, Papa.
Itaman pa yan, nagawag ka da kayo. Impadamag na napandag itinalaing a reporter iti pagbaludan ket kinasarita da ni Burog. Aniya? Wah, No kasta, iso tinapananda idi pimanaw da diti balay? Juan, pinalutput da kano ni Burog no agpaiso dagiti imbagbaga ni Igme iti radyo. Oh, kat? Anya di sungbat ni Burog kadakwana? Kas kalimbestigador. Anya kumatyamok. Ngam ko na ni Warden. Anasay-sayaat no kasaritak ni Burog. Teso ti pakamwak no anya timbaga na kadagiti reporter. Din kay nga rin di pagbaludan, papa. Natural damagempay lang. Kapilitan. Itamot lang. Miguel, manong sakit di nga ubam jarak mal. Tatunggal makitak niyang hilaw. Ni matabalayang ti mangubba. Kuha tatang. Dagos kami nga agsangit ng hilo no bag. So akas day, manmanong bag. Day takan ni tirasaw, wano adayaw tiriknam kan kuana. Dahil sa ti makagapaw no apayan natay ni Amira nga inana. Nagsana ay kay tinaunag. Tatang, saan nyo ko man ngay palagip ti panakatay ni Amira? Takas laad ang malapgis alasag ko. Tunggal malagip ko ti panakatay ti asawang. Amaw ka nasakit ken ka ti panakatay ti asawam. Urasak mo't nasakit unay kanyak. Kaputa anak ka mismo. Hanggang awanan mabalin tayo. Si bibiyag kumapalang. No saan nagapok kinangilo? Asino nga raw ti pabasulam. E din tada kayo mo't adwa ti naggustaw amadaan kayo adagos iti anak. Sige tatang. Panawan kayo pa dito eh. Nga raw. Mamuyulain ko ma. Saan ko aputot ni Angelo? Kat mabalin na mawatan nyo no apay nga dayo tirik na kinkwana. Chloe, napanan ni Papam. Tapay nga agdardaras itay arimuar. Kamakamak itay pagdamagan ko ma. Nakaparpartakmat api manaw. Napanidya pagbaludan, mama. Anya, apay, makaruar ka din ni Burog iti pagbaludan ha? Saan pa'y, mama? Madama ka no pa lang ti panay proseso ti abogado tayo, iti panakapian sana. Anya nga rin ti mapanrantaan ni Papang mo iti pagbaludan. Kaya't nakasarita ni Burog, may papan kadagiti damdamagan dagiti reporter, panggap iti panakatay ni Ingo, mama. Anya? Iti gayang pagbaludan tinapanan dagiti reporter. Idi saan dalata ang mauray ni Papa? Kinasarita da kagayam dagiti reporter Burog. Ay, Juan Mayor. Kat di na magdakanyak. Nagpaiso dagiti bagbaga ni Kaigmi iti radyo. Iti pan nakapapatay ni Ingo. Anyang arod, tisungbat mo kadakwada. Wenno liniputan na nga amom. Ay, saan, Mayor? Jakto pulos maramid dayta kada kayo. Nasayad no kasta. Amok ati pamilyak ti agikaro. No agaramidak ti may kaniwas kontra kada kayo. Nasayad tamom.
Anyang rutin sungbat mo kadag iti reporter. Ulitek manan. Sungbata mon. No comment sungbat ko kuwada, Mayor. Kundi English ka ba'y loko? Ay, kunak. Asan anak kasang ti abogado. Iso ajak mabalin ti agsao iti anyaman. Tamabalin ama aramat kontra kanyak dagiti isaok. Nudyak maanaran. Adamad gayam linaon. Ti sabot-sabot ti ulom taamom dagitang ibagaburog. Buwan, Mayor. Ngam, kanon to nga irwardak dito yung pagbaludan. Kunayo ide ajak agbayag dito'y. Ngam, adan manungal daw ko dito'y pagbaludan. Saan ka madanagan burog? Tamadaman nga asikaswen di abogado ti pannakarwar mo. Ay, agyaman ak, Mayor. Ay, apo, agawaam ti dumakal, kasi kanto ti anghel may kadatatang mo. Nagkatawa abalayan. Amon to'y apo ko tati mga ayaw. Ay, uwan abalayan. Iso nga uray kasanot ketang ko amang uba. No agkatawa, kat kasla maawan adagos ti ketang kas kada banog kaw. Iso na lang, takas na adayo tirik na ti amana kenkwana. Madlaw mo kadimal, abalayan? Nabayagay na madmadlaw ko na ita. Iso nga raw da kinasaritak itayayin. Anya nga raw ti imbagam kenkwana. Imbagak ti obserbasyon ko Katday jay, ay. Imbatad na, asaan kumaanatay ni Amira, no saan na inaw ti apo ko ta. Kaya't naasawan, pabasulan na ti anak na. Naita ti punto na abalayan. Ay, aging gana itakit di na paila na awat nga awanin ti asawa na abalayan. Amaw, kana sakit ti kaawanan ti asawa na. Masapul a panunutan na kumamit, nga awan basol ti anak dray ti pat nakatay nga Amira. Ala, bayam, takasaritak tumanan ti anak ko abalayan. Datati mangidalan ken kuana, iti pananglipat na iti daydi Amira. Anya ti kunam, honey. Nagdamagan dagiti reporter ni Burog no ada kinagpaisuna dagiti imbaga ni Igme iti radyo. Kas na nga rod. Anya nga rutin sungbat ni Burog kadakwana. Kas kamot labogadong agdamdamag kaniyak. San ka nuan nagkominto? Tamo na anuan yaman ti bagana kat mabalin nga isot. Baka dagsanan ti kaso na. Nasaysayat sa ngagpaiso no mapiansaanan. Kuwan man. Tamangan no damapan manen mga lilaw kinkuang ni di pagbaludan. Kat padaksen nakmet. Kat may pada iti aramidan ni Igme. Kasaritang nga ti abogado tayo. Taas si kaswan nanti panakapiansa ni Burog. Sana kamandaran tanalpasen. Urayik langan no anya ti resulta na Agripina. Tatang, mayat ko man gimatang tayo iti transistor radyo iti napan tayo ijaili. Tapno ada kumamat pagdenggan tayo iti damdamay. Di gumatang tantaw. Iton mapanta makipamumpon kan inggaw. Tapno adamat paglinglingayan tayo adeng-denggan dito'y Wen tatang, gumatang tanto iti saggay sa ta radyo. Tauray no mapanta iti uma. Kataday baklay tayo adeng-denggan. Ay una. Ken gumatang aktupay iti sigay.
Ne, pangusaran nyo. Sidag tayaw di tadak kalakarayan. Di usaran tantaw pagsigay iti lamas. Kaya libre ni masida. Uwan gaya man niya. Agindag tayon di taoy. Ta napagtalaw tayo mo di San Simon. Adan tula ta panawan nga agsubli tayo iti nakairuaman tayo adaga. Tata. Wine, kun saan nagapot tayo ni Katnatan ni Mayor Placido akatalunan na kat sumarding tamad tayo na mangilaban iti pan nakaagraryo tinagada. Uwan gaya. Matuloy ka diti meeting tayo. Apaman ama itabon ti bangkay ni Ingo, tatang. Wine barawk. Kat iti sigaw pagkikitaan tayo ti pagmimitingan tayo tumanay. Mama, adulakit iti magbabalaw kini papa. Duenruarnan ni Burog iti pagbaludan. Iha, makita ket dakdakas ti mabalin a mapasamak no agbayag paylaang ni Burog iti pagbaludan. Tapay mat. Napanan pinalutpot dagiti reporter no anya a talaga tinapasamak iti pandakatay ni Ingo. Tanya ko matisong bat na. Katiso mat tinakapaltog edi kini kainggo. Mabuting ni Papam. Tamangan no adda mapan mga lilaw ken kuana iti uneg ti pagbaludan. Kat baliktaden da ti deklarasyon na. Mabuting ni Papa nga amangan no adda mangted kin ni Burog iti dakkel agatan. Kakat baliwan na timbagana. Kasta ka di, Mama? Waniha. Iso anasaysaya at no makarwaran ni Burog iti pagbaludan. Luoy, nakasarita kon ti abogado tayo. Amang ipagpag na iti pan nakapiansa ni Burog. Kat, anya ti development na, Papa? Ikarigatan na kano arumwaritang aldaw. Awan nga tati madi nga epekto na kada kayo? Iti panangpian sayo kin ni Burog, Papa? Awan! Kandagdagas no di pail na rumwar ni Burog iti pagbaludan, taamangan no anyan tupay ti manawlawat na. Abalayan, saan ka ito kuman amapan kini Miguel inton maitabon ni Ingaw? Dakila pa kabang aran mo't na itinatayan. No makita dati pan nakisimpat siyami kadakwada, abalayan. Isamapan kamin tao. Uwan angam, adu pa iti umaunyo kini Miguel. Nakababay, no saan kami amakipamumpon. Sa maysa, adapay sa bali arantamin to kini Miguel. Mala, no di kay maigaway, kay tawan ti mabalingkaw. Nakasaysaya at unay ni Ingo kada kami, hindi si bibiyag pa'y. So saan mabalay na saan kami makipamunpon ka ni Miguel? Mama, napanan ni Papa, nagdardaras man na napay manaw. Mapan nasukunan ni Burog, iha. Anya? Napiansa na ni Abogado Gonzales ni Burog, iha. Da cellphone nga agri-ring, Mama. Di cellphone ni Papang mo naka-charge. Iso siya agri-ring, iha. Ay, una yan ni Papa. Nalipatan naman ang di cellphone na. Maria Rod, no muna kita daw mauawag kan kwa na. Da kailangan timang sumbat, Mama. Katibaga nalipatan ni Papa ti cellphone na dito balay. O sige, panawan ka pa nga ron dito, iha. Inakman sumbatan ti mauawag kan ni Papam. Hello? Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat? Anya ti bagam kini Mayor.
Muargan burog, napiansaan da kan. Ay. Da kami ka nabugado ti rumbang nga pagyaman namita. Agyaman ak mayor. Oh, gaputa umay da kasukunan, imay kamin. Tapno di kan mangarkilay ti pagluganam tamok nga 1 kwartam. Sige umay kan, mapantan itilogan ko. Uy, agyaman ak mayor. Ado ti rumbang nga pagsaritaan kan planwen ta. Apamar na makadang ta ijebalay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ang napauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.